Ohridska banka je tamo kaj što ste vije, ima znanje što ja krasi se kogaši se kade da gi boči tuva svojte šteljači i deponenti umesto efikasnost da gi završi si te raboti. Ohridska banka, banka na doverba, poznata vo stranstvo i vo Makedonija. Ohridska banka, sekoga sigurna, zadnja svoje iskustvo i tradicija. Ohridska banka znaje što je akcionerstvo, da veke povede elektronsko bankarstvo, da znaje kako do profitabilnost, da go sledi trendom so profesionalnost. Ohridska banka, banka na doverba, poznata vo stranstvo i vo Makedonija. Ohridska banka, sekoga sigurna, zadnja svoje iskustvo i tradicija.